Parlo kirara kading belayang. Hai parlo. Hai parlo kini kita belum mentaus nama. Nasnang ayu kan dia. Isang niya. Hai ya penistang punya parlo buat semua Sini main parlo. Kira dong belai. Hei. Belai. Mas. Saya yang buat yang belai. Ngam tepat parlo ni. Parlo kami mentangi lah ya mi talayem. Bad ngilek na siya kaway kajaka ngatay po na penjupi itu siya na ya kan di ka kadi kedai ka largest village India ne Asia ne ang show ka largest village mo perlu sa comment ada pintu ka largest village view bang ka view bi nang ni Andai perlu kasyat bah. Nginyapai ya ka Jakarta pagin late mangima kasyat dito. Di perlu kumni hingi la apa yang ni apa. West Jaintia Hills District. Welcome to West Jaintia Hills District. Finally, ngilailit naman ta ka function Jaintia manta kasi nginyapit mapalok sa nginyapit ibe ya ka jingle niam siya tema ya ka takape aning clump pejing tanat ka welcoming takiting de bos tanya lah si kenta tam Klem sange dia tu. Si kenta padan ra. Padan ra. Abang ngimi artam mayen. Si pille sange menta balai. Pai parlak kala ayu kala dom lo mo siya ne. Siya tay pamilera mo bibi. Oh, makumpoy juwa ila. Dia parlak. Gila ya po yang dia apa jual mah padu. Bun sanam ko na. Dia gila ya dan dekat gila ya deng dekat rinkut but gadi tu kan ya piang susi but so komik aduh. Dia apa yang dia kan bejibi layu mentah. Sau. Lai. Ha? Sautam. Dia apa yang dia mentah sautam. But dangi layaw one kibrio layaw bun by leg like indo chief guest si tang lenti and they lelengin ngin ya le lakale but ngin ya pet ilak pun ifi kat kiboy niyo ima mama say ya paper look ay bun ba ay one pie ngin le lakale si lempung ma ngin ya pet dang don nim don shu चलो दोस्त चलो parlo kirara kading belayang hai parlo paper log layana bayar apa dan bak hingi dang yo I perlok sakhi bundru deh paper log kajing ya bon brio ta do katta bajero dang bon brio ha bon brio ham taus nam dei
Yos ngoro day hoy ta. Iba mari la ko ngam hang te. Kaat na. Ha? Yos ngote takadang alam tu. Ay si parog enjoy. Parlog. Kaya dong blay. Hoy. Blay. Mat. Saya yang buat yang blay. Ngam tepat parlog ni. Sana mengikin kayu tambah. Tunjuk ira ibu ikin kayu ba. Mangbuat ni. Asyia terlihat deh ni. Hello, beli. Ay parlog ini kita belum mentaus nama. Nasnang ayu kan dia. Isang niya. Ay please tang niya parlog was ngoy ay. Wow, ay parlog kira besi senra. Yang ini buat lang. Kini hang ni rupa lak di dang buan. Silaban kuliah hang tay zoom ngamak ndiat. Kini ki draw hakadul jongka pangsingat ni kay ini kan ya spell lama pima ho pangsingat. Kay parlak kaniro. Kidan jing mat kini tablu. Tenat bahag. Decorate bahag ki airang bahama. Stay ha pete ka jakasang tigas. Ti bama jengi. Mama, jale pe ya ka adnar hantay. Bayasum. Katay ba yang ngam hang ni parlak tang kisinrang kilang ban ngam kan time lang ra. Yang ngam macam slam. Oh my god. Jan rung may kum. As life naman siya ba maro irung Kasi enjoy ba parlog. Macam senam irung wan kerja maniak ngaru tang bantau senam nga kumban syo alawan senam nga likre syo ay. Kaya. Bas. Ya. Tang ba pulok no balawan DN. Nilay nga dang ngakamen pa bangi dang wan ban witness dia. First time bang ngayok ta yu ding belay bang ngayo duway. Hoy. Man ha. Ngam tip ka long em te biang ikin tay kan ta sa kamen mapalat ki batip sama ba yak ni ka ni tip tang bagi le niam niam dream man be kam history be selamat be muslim ba ya ka detail inda tip bahan ba nyo ba ni kanturin kita penjai niam dream mo dengiyo ba ni kanturin ngayo ban TV ta sunya ya kata lejon nak dan juga apa yang video jungi kita tip company subhaban batai hak comment section ma. Paper lot kini ki selfie spot mo popular spot kini ki yang hang ni malau snam te popular paper lot namar bakadi ka spot chandor ma hai tina ha ki lai decorate bahi oh wahe screen hate bhavri wahe jangi new look how is wahe new look guys. Kami hair transplant. Big shot Salman Khan ki fan. Ali bingin ya lipit kain na sa stero. Dang upline tay. Na upline siya. Oh, ojay. Pese dus kilan. Ite spot hang tay badang bunlan. Kini ki spot pa hang nila kenja. Undan line shoot deh. Ki pag nila kan way ke spot mah.
Ini pinita na decoration kini. Pen ni tang muri kane kabom ni tablu tu kabom tu tang muri. Nabi sentiu dah. Sentiu siya ambil. Ya am duplicate. I thought it looked so old. Kriam ha. Plywood. Okay, yeah, this is gonna float for the Dali ayun, wedding decoration di sini. Dia perlu kumning nyami nak nang ni apa? Bet ding kelam aja. Jakal le nyam bet ding klama jong ka sengasi senra juai di napo slong tiawat Naman dia balabun beliau pelat. Dia mentangin explore na sa AB. Ini liwat dukan bam no nama bang lakangan sing laji bah jadi ini pong record tentang ini liwat dukan bam no nama bang lakangan po Chalo. Life save. Kublai. ya no Ya, najohi oi. Pesi perlu jing ima taka beneng mentaka sengiti. Mabit. Siya gitu jaka babun lama ba. saan ya nanya Siya eh? Siya berarti ya pi dam siya ri pi siya inu kan dos. Minyalit no menta. Lalu pek. Wow, ipet lah. Ila bang ya kapet fuente jan siya ri we. O ketika jaka bam kek. Kaibi? saan ya nanya Siya, yan bisa. ya Hoy. yang bun sekali dia sebelum dia Melay na. Dali siya imta hang ni Hyperfuse Restaurant. Pay parlong in panipi kanya talks. Ka cafe da ka katay. Da ka taxi ni kay na bigatay. Ambassador. Turiyam day very unique. dia perlok pa imtang ini rung nos po nomor ba latangan lakan jat say kadas ben cha rung po sampai dai bang nai dia perlukan ni kabam ke jungi mau kan apa baik ni ka Chinese thali kan crispy chicken tu pork burger mo ne tiam tangi dang ni pe ya ni chicken Chinese thali kam dang duna mo ni de kam pat bon ra de dang pan yang sadau pork chow ni dia buat ni chocolate shake favorite chal in mas no Iki aja babun. pen kadoro dang biang he pe hitu tu di an sto tu pe sedian ra kan pe surrounding jong kan ya ka
kafe mah ke restoran pek daki tiar kali sudah pek kini daki kaset tiap mana bukan mau kini kaset tiap balarem do mau old school ti tayar kali dikurit tentai peti dah apa dah kesukaan hatai tadong sekitar tai mah pennya jeng ni pan daki engine mah hanya daka ambassador tu dia kemat bosong taipan dia kemat tipan dia kakong tu dia iba jangan inredino ikabam mah dia perlu tanya sedang noi ikabam ke jam ni mah tiasa kadai first time ni buat try kan kafe mah buat na baru ki tanah dalarung hapo alai kai tanah bagi hani hapo jokani kafe ki dikuri beda ki spare part ni kali mah ki ba komponen kam syu mah ki dikuri lagi ke setiap ki ba mendai ro tanah bah tentang ini sedang no ikabang nomor ba ni hadi pai yang seye nomor ba lamin mah enjoy palaka bedeng kram betul TikTok. Jangan parat. Matang dia. Tingin lemes sama dos. Tim tangannya sedang sodakan ke dos ama dos. Dang soft. Cicol niam sama Tabu tu kan kenapa sih mandat kita Namdan jaka show tete dang full No, it's already finished. Ti perlu ketungi lah ya depan yang bam nanti nak kene kafe iPhone nak yang kedua ti ke bam ro kolong wah bang ti ke dor aja mama nep so pun lighting ko pe ko lighting ko ti pelong ta ka festival wedding club kelak pun tas ni dia kwa saat pertemuan ta video ngakwa ban aktif wedding club besok komennya people rock Bakundang yang kamay kaji aban bakundang ni joro kami kaba sai baklan mo te perlu kang tu video ko na he bas kendo ba fi berkan next video person was ya like share bas ya subscribe was sedang nyai komen sedang nyai kasama Ako ay pag-shabat ko po. Paano kerja di bawah wala dalik dari kamu ada menit jalit han. Yo pi miss mening la miss bin kudu implementa de si am kasam chief guest nga benar. Diam na ya kata wish you good but good night.